Dako gyud ang akong pagmahay nganong wala ko mohuman og eskwela. Dako gyud ang akong pagmahay nga wa ko motuo sa tambag ni nanay. Sa pag-eskwela sige ko og ikyas sa akong kurso wa ko motiwas. Ambot di gyud mapugngan ang lakwat sa sige inom kuyog ang barkada. Ako sab uyab perting gwapaha, ako gyud na buntis o gipangasawa. Aniya naglisod sa kinabuhi, kay mga kompanya puwerti mopili. Mga graduado lang ang ilang dawaton, ang wala diploma is nabun lang intaw. Kanindot unta mobalik og eskwela, apan adunay anak ug dunay asawa. Ako silang pakanon matag adlaw, kinahanglang mukayod sama sa karabaw. Ulahin na gyud ang pagbasol, sa akong kabaldito ako naghinusol. Ako mga anak maoy paglaom, himuon ang tanan aron paeskwelahon.